Because masa I dating dengan dia tu, I realised that one of the ciri-ciri tu adalah dia jenis yang pegang pada agama dia. He's not like, oh, I dating dengan Chinese ni, aku pun tukar. I change this, I change that. Tiba-tiba I pakai macam ketat sikit. I tukar the cara I look. Sebab nak match dengan laki I. Sebab laki I ni Cina. Dia Cina ni kira open lah sikit kan. Dia tak ada. She just be who she is. Dia memang macam tu lah. Daripada I kenal dia sampai sekarang dia jadi isteri I, dia memang sama. So that's what I like about her. So sebab dia punya prinsip dia, pegangan agama dia kuat. Yeah. So I think for me, I like someone to be like that. So she can, so that will reflect me also. And for me is I will also embrace Islam. More easier for me to embrace. Bukannya macam sebab dia berubah, dia change, try to be more trendy kan. Sebab dah dating dengan Cina ni, dia kena open sikit kan. Macam tu dia tak ada. Dia memang simple je, relax je. Dia memang buat kerja dia lah. Pakaian dia semua sama je. Memang tutup, tak ada seksi apa semua tak ada. So for me and my parents would love that. So sebelum ni I pernah dating dengan Cina.